Ancha munasqa wayqipanaykuna may sumaq p'unchaw tariyukusqanchis Diospa palabranta qhawayunanchispaq. Kunan horas qallarimuyta munani tapurikuspa personaykita. Pikunaman gustawanchis viajay uj llaqtaman chayaruy, uj lugarman chayaruy, familiata aparikuspa viajay. Viajikunaqa may sumaq wayqiypanay. Pero may pachachus viajipi kashanchis hina, entonces uj p'unchaw ujpa wasinpi qolpachakunchis, ishki p'unchaw allinraq kanchis, semanapi sumaqtaraq disfrutanchis, pero may pachachus ña ishki semanana, ña killana, entonces yuyarita qallarinchis wasinchista, yuyarita qallarinchis cocinanchista, kamanchista, wasinchista, porque ujpa wasinpiqa mana wasiykipi hinachu kanki, ujpa wasinpiqa mana wasiykipi hinachu imatapas rurarukunki, wayk'urukunki, ujpa wasinpiqa ujpa wasinmi, y entonces qallarinki yuyarita wasiykita, qallarinki yuyarita hogarniykita. Y entonces decidiampunki kutisaq wasiman nispa. May sumaqmin wasiman kutiqa. May sumaqmin wasinchisman ripunchis hinaqa. Taytanchispa palavranpin nuqanchis tarinchis que kay munduqa manan nuqanchispachu. Kay munduqa mañasqalla, kay wasiqa mañasqalla. Nuqanchismin ripushanchis, kutipushanchis wasinchisman, akay wasi mana haykaq tukukuq, akay wasi yayanchispa tiyanan wasi, anchipi taytanchis preparasha, nuqanchispaq uj sumaq wasita. Uj p'unchaw Jacob wasinmanta luqsiyusqa, wayna mamitan nisqa rillayna, porque hermanuykita q'ut'usqaykirayku, kunan kay hermanuyki sipinasunkipaq mashkasasunki, rillayna, ripullayna, ama qhipakuynachu kaypi. Hinaspa Jacob luqsiyusqa wasinmanta, riyusqa, ujpa wasinman chayusqa, qanchis watata llank'ayusqa, q'utuyusqaku, uj qanchis watatawan llank'ayusqa, entonces esposata tarikun, entonces chay wasinpi chay runaq wasinpi llank'ayta qallarin, q'utuyusqanku, yuyayusqanku, chaymanta wasita tariyun, pero mana wasinpi hinachu sentikuran, esposata tariyun, wawakunata tariyun, uywakunata tariyun, q'alata tariyusqa, pero ujpa wasinpiqa mana wasiykipi hinachu. Entonces payu hunchaw nisqa wasiman kutikapusaq, wasiman ripusaq. Pero wayqiypanay umanpi pay achakuran kayta. Sichus wasiykiman kutinki chayqa, wayqiykin mashkayushasunki, qanta sipinasunkipaq. Qatiyushasunki, mashkayushasunki, sipinasunkipaq. O wayqipanaykuna, pinga kay runa, kay pachapi, kay pachaman orayamuran hina. Akay ángel kay pachaman orayamuran hina. Entonces mashkayushan runakunata sipiwananchispaq. Pimpay, ari wayqiypanay, payqa satanasmin. Mashkayushan Diospa wawankunata. Entonces, sipita munan, ñak arichita munan, sipita munan, anchitan Jacob yachakurqan. Mana wayqiynachu, sino kayqa enemigoy, kayqa mana allin runas nuqata sipiwaq. Pero entonces, kaypi kashan Satanás, kaypitaq kashan nuqanchis, wasiman kutipushanchis, allinta ñan manchurayukushanchis, pero entonces kashan Satanás
kasyallantaq nuqanchis. Kaypin kashan Jacob, kaypitaq kashan Esaú wayqin sipinampaq mashkashan. Entonces, taytanchispa palabra nga kay Génesis hatun t'aqayninpi 15 chunka iskiniyuq anchipi registrakamun kayta, willakamun kayta Jacob nisqa sirvunkunata nisqa hinata ñawpay uruychis hinaspa tarinkichis wayqiyta chayqa nichis ari wayqiykitqa manan sapallannachu kashan mana imayuqnachu kashan sino wayqiykiqa kashanmin uywankuna wakankuna ovejankuna qorinpas qolqinpas q'ala kasqa sirvunpas kanmin hinaspa kayta kuyanpaychis. Wayqipanaykuna kaypin kashan ukuruna yachakun Satanás kallpasapa kasqanta Satanás paymantaqa más kallpayuq más poderniyuq yachakun chayta pero entonces hamun hinanin ama hinachu khuyapayayuway qhawari qolqi qhawari sirvuykuna qhawari uywaykuna qhawari allin runa kani kan khuyapayayuway nispa wayqipanaykuna Satanás mana pitapas respetanchu payqa munan ñak'arinanchista payqa munan kay vidapi sufrinanchista problema ukupi sasachay ukupi entonces wañunanchis kama y kay Esaú nisqa sirvunkunata kutipullaychis nuqaqa sipiyta munani sirvunkuna kutiyaramusqa y Jacobta nisqa hinata Jacob kay wayqiykiqa hamushan tawa pachak soldadukunawanmi qanta sipir y Jacob qhawaykusqa familianta esposanta wawankunata huch'illaraq wawachankuna sirvunkuna pisillaraq uywachankuna mirarisqana paykunalla imatan ruranqa tawa pachak soldaduwan ahinan Satanasqa kallpayuq nisu kallpayuq y nuqanchistaq familianchis qhawasqa kanchis huch'uy hinalla Satanaspaqqa imanpaschu kanchis pero imaqtin nuqanchis ahina kanchis maypachachus Satanás mashkayushawanchis maypachachus Satanás onquyta churayamun maypachachus Satanás sasachayta churayamun maypachachus Satanás mana llank'anata churayamun entonces nuqanchis munanchis luchayta paywan atipayta munanchis payta ari kashanmi qolqi kuyusayki ari juiciutapas qallarirusaq qolqiyqa kashanmi abogadokunapaqpas ari unqusqa kashani pero qolqiyqa kashan maytapas purirusaq nuqa hampirakamusaq qolqiyqa kashanmi wayqipanaykuna a veces kay mundupi runakuna purinchis Satanasman kay mana allin runaman wañuchiwayta munanchis payman ofreciyushanchis cosas ninchista yo no sé si kunan momento pitapas rimayushani ña personayki qolqiykita tukuyunkina hospitalkunapi ña de repente wayqiypanay tukuyunkina qolqiykita abogadokunapi mana kanchu solución de repente kay vidapi puriyushanki ña qolqiykita tukuyunkina wasiykita chinkayunkina carruykita vendiyunkina imanataq kanchu solución Satanás hamuyushan sufriachinaasunkipaq ñak'arinachusunkipaq pero personaykitaq luchapayukushanki paywan pero wayqiypanay kayta nisayki payqa nishu kallpayuqmin manan perdonakunchu manan khuyapayakunchu manan pampachakunchu Satanásqa munan wañunaykita yo no sé si pipas kaypi kashanki ñak'ariyushanki porque Satanás hamuyun vidaykiman y ñak'alatana perdiyunki y mana qampaq kashan nachu solución
rechazasca, kay vidapi kayo siyangki, Satanas ka rechazakunmin, imatana apayamunki chaypas, pay ka rechazasunki, pay ka munang viday kita, pay ka munang sipinasun kita, personay kita, familiay kita, pay ka munang familiay kita, akanas ka purinay kita, pay ka munang waway kikunawang manaaling kausanay kita, pay ka munang sufrinay kita, nyakarinay kita kay vidapi. Yo no sé si tus pipas kay pikasyan kinyak aris ka, yakis ka, wakas ka, porque nya Satanas vida ikiman tu payamos unkina, inaman na may tapas puririta ti siyang kichu. O ay kapanaykuna, taitanchis papalavramping, Jacob, chimpayus ka Satanas man, cosas ninkunata parikuspa, pero entonces Satanas rechazaya puska. Manamuna nichu, no kakamunani sipita munani, paitang katiusyani si pinaipah, nispa. Akay uncho Jacob, manakal pang karancho, managanas ning karang nacho kutinampah. Mananak Jacob pa familian takaway kus panirang, kung nang ichakachingkas kakasyani, mananakay pa ikang nacho, imay nataluchasa, kay ta perdionina. Entonces Jacob, taitanchis pa palabrang ning akay, iskichung kay iskiniyo, huchit akay nimpi. Jacob, niska, familianta kay tuta, nya tuta era muskana, pasayarachis ka espusanta wawan kunata, huch iwa chang kunata, sirbong kunata, pasayarachis ka chay huladuma, hinas papay kutiriramus ka mayunta, ikay iskichung katawayo versikulo ning hinata, sapayang hipakus ka Jacob, ipaywang luchas ka uhruna, hasta punchayapunang kama. Taitanchis pa palabrang ning, Jacob kutiriramus ka, sapayang. Entonces Jacob manyakuy takallaris ka Dios ninchisman. Taytay, mananakal pa ikang nacho, manana fuerza ikang nacho, manana cosas ni pas kolkay pas kalana, mananay may pas kang nacho taytay. Kawari ahina tarikunin. De repente pipas ko ng momento ahina kasyanchis. Mana kolkeo, mana solusyon niyo. Hospital manta niya musungkikong. Kampaka mana ng solusyon kang nachun. Kang kawasikipi kuida kulyay na. Asa sama kapunay kikama. De repente personay kipak mana kang nachu solusyon. De repente waway kikuna universidad pi. I personay kisapay kitarikungki. Yang karangki Dios manta sa kerispa. Yang karangki. Waway kunata estudiachisa, y kunan yang kanapas mana kanchu. Y entonces mana kolkeo tarikunki, kunan ni taytay matarurasa, waway kunapas kawari estudiayusan, kolketa manya yung ko manakang nachukal pa, kolketa kunay pa. De repente personay kahina tarikusyanki, abogado kunatak pagayunki, kolketa kunang juicio niya kang manghamoy sungkina, y aparentemente way kay panay pe kang perdiusyanki, perdiusyanki terreno ikita, perdiusyanki uyway kunata, perdiusyanki karo ikita, perdiusyanki kalata. Entonces manakang chu. Jacob nis ka manakang nacho imaypas, manakalpay kang nacho taytay. Entonces manyakuy takallaris ka Dios ninchisman. Anchillaman pichak kay pampangmanta hapiramus ka. Uhrunakas ka. Manyakusyaran si inawakakuspa. Entonces Jacob pensayuran a hinata. Manasuna kay kairunak hapiron kairunaka. Amigosyo, nitak parienticho, nitak familia imantacho. Kairunaka seguramente kasan esa upa, tropankuna, soldadunkuna, kay Satanas panghil nincha kay kakasan. Entonces Jacob manalintacho kawarirukuspa, pay luchapakuy takallarisca,
kachariway, uklado mangriska kachariway. Way que panaykuna ñachun ka horas tutana kaska. Y entonces kairunaka hapis kaya. Pero Jacob enter kalpangwang, chakingwang makingwang makapakuska, kachariway, imata hapihuangki, kachariway, luchapayo kuska sapayang. Way que panaykuna. Mana Jacob rexiskachu, pirunas paikaska. Pero taitanchis pa palabran, ninga hinata, pay minkaska ángel, Dios panghel ninkaska. Anchi anghel kakarang, Jesucristo yayanches. Anchi pikasharang, Jacob manhamuska, hapiruska. Pero entonces Jacob, kalaris kaluchapakuita Jesucristo yayanches wan. Mana rexiskachu, iluchapakuita kalariska. De repente con un momento pitapos rimaya mushani. Persona ikiman nya, o hermano wasi ikiman chimpaya musunkina. Y entonces nisunki haku taitanchisman. Mana munang kichu. Entonces nyauk Semana Santa chayamuna. Entonces predicación kuna kan hinaspa personaiki rechaseunki Dios ninchista. Manarah kunangka. Kunangka yang kasyanir hangki lugarpi. Imay na kay kunat sa Diyos pa no kay iglesia mang baut sa kapuimang. Amarah kunang wataka. De repente way kay panay pipas kay pikasyanki. Luchayusyanki Dios ninchiswang. Nyauh kutina bautismo manta libreo kunki. Nyauh kutina bautismo manta libreo kunki. Nyaska kutina iluchayusyanki Dios wang. Pero manari parangkichu kang Dios wang luchas kay kita sino personay ki pensasyanki. Runaon luchasyani. No kakaluchasyani anciano de la iglesia wang. No kakaluchasyani pastor wang. No kakaluchasyani kay hermanuhan. Pero kay panay manang pay wanchu luchasyanki. Personay ki luchayusyanki Jesucristo yayanchis wang. De repente way kay panay pitap sirimayusyani kunan. Nya chung kawatana iglesia pikasyanki. Nya iski chung kawatana. Pero entonces sábado te manalintachu wakay chasyanki. Manang anciano wanchu luchanki. Manang pastor wanchu luchanki. Sino yayanchismi nirasunki sábado ita wakay chaynispa. Y personay ki luchayusyanki paywan. De repente taitanchis pa palabra ni sunki cuerpo ikika kay Dios pa tianangmi. Cuida y cuerpo ikita. Y personay ki iglesia pika mana mi kunkichu manalintachu. Pero wasiman chayaruspa. Pero entonces, way panay kikuna kuska, familia ikiwan kuska, o entonces amigo ikikunawan kuska, personay ki uheyushanki, personay ki imamanayin kunatapas mi kuyushanki, manang iglesia wanchu luchasyanki, manang anciano wanchu, manang pastor wanchu, Dios wan mi luchayushanki, Jesucristo yayanchismin, pay min luchayushan kangwan. Ikantah lucha payo kusanki. Kachariway. Ay kay panay. Taitanchis pa palabramping ning Jacob luchayuska. Hasta yakapas puncharamunang kama. Nya ilariramusyang na. Yan chipi luchayusya. Mana Diyos ninchista reksis pa. Ay kay panay ko na. Punchaw. Mamita ham hinaspani niwang hinata pastor. Imatarurasak bidaywan. Kawari esposo iwanyo kapong. Sakyataman kay kusas kunata liang kanay pa. Manu kunata sakyataman. Ino kayang kanay. Paganay pakchay manukunata. Manaw opsyon kay pawancho. A veces sapay ka mananatin ni nacho ni iglesia mampas alinta riruita. Ni Dios mampas alinta kausay ta Dios wang. Entonces sábado kuna pipos liang kanay. Kay manukunata pagayunay pa. Pastor, imatarurasa.
no kanirani imina na kachun chaypas manunas ka kachun chaypas ama Dios manta takakuychu Dios wang manutapas pagay pero primero Dios mangancha kampuy Dios pasabadunta wakay chaya kapuy ama hina purichu. Entonces kay hermana manasong kompi karanchut akay chay manukunawan hinas pariska riska kutiripuska kinsa watamanta paywan tupanik manta porque familia niwan pastor mañampuy kay mamitay pa manang silla de ruedas manta chakinta atinchu kuyurita. Entonces rini wasingman hinas panini iman pasarasunki a pastor kala negosyo kuna chinkayapon karoy kuna karan pastor chinkayapon no kanirani solamente kay manukunata pagarusak yang kaparukus palinta pero entonces ojalá bendiman karan chi karukunata manuta paganay pa. Mana pastor, sino karoy kuna volkayo kung wichiyo kung negosyo kuna manalin chuloksin hasta wang mano kipayoni mana karanchu takay Dios ta sakeris pa hinatok man yang kaspa puncho gradasta sakay syaran hina wichiya kamuni ikunantak mana puririta tininachu o el kapanay kuna ahinang may pachachus no kanchis karu pipurinchis yayanchis manta chayaka manang may mampas manang may tapas chaya sunchu may mampas puririsunchu son konchis pitah kay wanka sumah kusikoy wanka imampas sasachakoy kanka kawari mataruraska Dios ninchis kay Jacob wan. Ang kipikasyang Jacob, manyayo ko siyang manakalpayo. Entonces, taitanchis pa palabrang ning, chayrunas, nis kakachariwa nis ba. Pero entonces Jacob lucha payo kusyaska. Hinas pa chayruna, makinto kariska. Ulayata hinaspa kay pirnam pitupayros ka may pachachus tupayros ka hina pampaman chukakus ka Jacob hinaspa umachampi pensaros ka hinata manaso na kay runaka nitak soldado chukang mang nitak esaupas chukang mang kay dedulyangwang kay nata chukaruang. Kay dedulyangwang kunang pampapi chukaska. Kay teknitapas ukladumang kutirachin. Kay pirnaitapas ukladumang kutirachin. Manaso na kaya karuna chukangma. Pitah kairi. Entonces, alinta kawairos ka. Kaska Jesucristo yayanchis. Kay anghel, kinsa kutita rikuris ka Jacob mamay tukoy purinimpi sa pangkakting. Paypachakas ka. Entonces kumuyuros ka pampama. Imatang no karuraran lucha pakuspa. Dios ni makas ka. Taytay makas ka. Entonces happy parukus ka. Happy parukus ka linta. Hinaspa niska. Manang no kakasaksay kichu asa samin chawanay kikama manasaksay kichu samin chawanay kikama o eke panay kuna imaktin chay naruna kanchis a veces munanchis prueba taraj Dios manta hapi pakunanchis pa a veces munanchis ungkoy taraj Dios manta hapi pakunanchis pa a veces munanchis kalata perdido itaraj, kalata negocionchista, kalata karunchista, kalata kolkenchista, kalata perdido itaraj, kalata chinkayo itaraj munanchis. Dios manta hapi pakunanchis pa.
kay warmi ni hinat pastor kung nangrima tarurasa kalata perdiyon ni kalata chakita manakuyuricita tininachu may mangrisa o ay kapanay kuna Jesucristo y antes may nishukuya payako si Diyos kalatana perdiyon kichaypas si Diyos kalatana imatana chingkayong kichaypas si Diyos akina ungkos kakang kichaypas yayanchis makintok manta kichari musungki hinanisunki wawai hampuy wawai kay pikashani no importa si Diyos imatan na rurarang kibiday kipichaypas may mga chingkayorang kichaypas may tanapurirang kichaypas alay manaymayok na kang kichaypas kay pikashani taytayki Diyos niki kang pakwanyo kang ray ko wanyurani kang ray ko sufrirani kang kay mucho nakikita kay wanyo nakikita no kawanyurani Satanas muna kang muchus pa wanyo nakikita pero mana no kadeha sa wanyo nakikita kay pikashani no kachimpayaramuni kay pikashani no ka anchimin Dios ninchis hatong kuyapayako munako Dios ninchis Jacob happy parukuska hinaspanis ka manang kacharisay kichu hasta sa minchawanay kikama Chay anghel, chay Jesucristo y anjis tapuyurus ka. Iman sutiki. May mandang kangki. Pingkasyanki. Manachu y anjis reksirang. Chay tapuyurang iman sutiki nispa. Manachu y anjis reksiwanchis chay tapuywanchis. May mandang kangki. Iman sutiki. Pero entonces mana yahenchis katapuanchis mana reksispachu. Porque yahenchis kareksiwanchis kalata. Hasta chukchakinchis pas yupas kapaypahka. Reksin wakas kay kita. Reksin yak aris kay kita. Reksin yakikus kay kita. Reksin imay nas waway kikuna kasem. Reksin imay nas kasem kusay ki espusoy ki. Reksin imay nas kasem familiay ki. Kalata reksin. Pero entonces imahtin tapu yuska, iman sutiki nispa. Porque yayanchis muna, personaiki, pa iman kumiyukunay kita, hinaspa ninay kita taytay, kay pikasyan ni Jacob, kay pikasyan ni Yuyako, kay pikasyan ni Ukrunataranti, kay pikasyan ni Huchasapa, kay pikasyan ni Ahina sungkoyo, runa sungkoyo, hatun chako, runa sungkoyo kay pikasyan. O panay ko na, anchi pikasyan ng Jacob, kumuyukus ka, seguramente wakailok siya munang, nyawing manta, pero ni sarang taytay, no kangkani, Huchasapa, manansapay may tapas puririta tininacho. Manansapay, kang nacho kalpay, may mampachimpay unaypa. Kay pikasyan ni taytay, manakacharisay kichu, asa sa munchawanay kikama. O ay kipanay, Diyos ninchis mo ng personay ki, kumuyo ko na kita, chimpay unay kita, bautisaya ka po nakikita. Mananachukal pa'y kikasan. Mananachukol kay kikasan. De repente familia kita kalata chingkayongki. De repente kay bidapi purispa negosyuy ki kunata chingkayongki. Manaymayok, manakolkeho. Nyak aris kaungkos kau kamapi may nakasangki. Pay munang kanchin payo kunay kita. Pay munang Yayan chismang, happy payo ko nakikita. Pay munang, firmita, happy payo ko nakikita. Hinaspan niya hinata, manang kachari sa ikichu. Hasta hampiwan ay kikama. Manakachari sa ikichu.
hasta familia ita kuti chimpanay ki kama. Manakachari sa ikicho. Hasta familia ipis sumak munakoy ka ng kama. Sumak saminchay ka ng kama. May kapanay ko na, yayan diskutiris kakakoma. Hinaspanis kahinata. Kunang manta, mananasutigi hakum nachukang ka. Kunang manta sutigi kang ka Israel. Taita, generasyon kunak taita. Munakuh taita. Anji kang kakangki kunang manta. Way kay panay. Si Diyos kunang hapi payo kung kiyayan chisman tukoy kalpay kiwang. Hinaspatak ninki manakachari sa ikicho. Sa minchawanay ki kama chayka. Si Diyos kunang momento sungkoy kita yayan chisman entre ayungki. Akina nyak aris ka. Akina wakas ka. Akina sasachay ukupi. Akina manaymay uhongkos ka. Taitan chisman ta hapi payo kung kichay ka. Piday kita entrega kapungki, bautiza kapungki, familia ikiwan chay ka. Entonces yayanchis hamu, hinas panisunki. Kunang mangtaka ukuruna kapungki, wayway. Manananyaw pa hinanachu puringki. Kunang kapungki, uksutiuh kapungki. Kunang kawaway kapungki. Kunang kasaminchasayki. Waway kita pas kuti chimpusaiki. Familia kita pas kuti chimpusaiki. Kay ongkoy niki man tapas orkusaiki. Sasachakoy pichu purisangki kay tapas nok masolusyonasa. Chaytan taytanchis kantan isha sunki. Ama yakikuychu, ama wakaychu. Munashankichu kunang momento personaiki. Yayanchis manta hapi payo kuita. Pikuna kunang momento ninkichis. Taytay, happy payo ko saiki. Manakachari sa ikichu sa minchawanay ki kama. Manakachari sa ikichu. Kay bidapi, hasta hampunay ki kama. Nero achu taytan chista chayta. Hamu wakay. Hamu biday kita entre kapoy. May kusikoy kunang momento chimpayamu siyang kichis. Yayanchis kawan biday kita. Yayanchis yachan imainas kasyanki sungkoy kipi. Yayanchis yachan. Kuna momento manyay ko sunjis. Yayay ko kanak pachapikah taytay ko. Kay pikaseng waway kikuna. Kang yayachan ki sungkong kuta. Sufris kang kuta nyak aris kang kuta. Wakas kang kuta sapang kutarikus kang kuta. Oh bendito Dios. Kay waway kikunata, kang waharingki, makikimang ipay ko na loksi amungko. Pay ko na entrega kapusang ko bidang kuta bautismo ko chaupinda. Promisay kimang hina, kang saminchayo, kang kay bidapi puriachi, may sumah, saminchay ukupi, may sumah bendisyon kunawang, hasta hampunay kikama, hasta chapunay kukama, kay hanah pacha ugar ni kuma akay hatun wasi kuma chanay kukama kay tamanya kamuni Jesucristo ek sutem bihnatakacho. Amen.